adi agmudo. Oras magtitungting tapnuin tao kuraten, di pinaging ayat nga tartari patuin. Panubok nga ato, di ka mailan at tumbain, natikyan pinapudno na usara gamit. Naranya abulang sikat mangipanikne, ikarin kanini ang napasne, lamis tiaglawlaw isot mang pasingked, nabukel nga ayan napuno isamtin. O bulan na nabili sikat mang pangaye, ipating patik adi agmudo. Oras magtitungting tapnuin tao kuraten, di pinaging ayat nga tartari patuin. Panubok nga ato, di kabayan at tumbain, natikyan pinapudno na usara gamit. Oras magtitungting tapnuin tao kuraten, di pinaging ayat nga tartari patuin. Panubok nga ato, di kabayan at tumbain, natikyan pinapudno na usara gamit. Natikyan pinapudno na usara gamit. Ano sakta ang dun mo na alsengan tapay og mo ken oray bay tinikap kay tatinged mo. Inay ayat ka tinapot mo oray tingse tapatong mo dungdunguin ka oray suryat ka agun mo. De taro bambu naraniya kapulan sikat mangipaneknek, ikaring kahimi ang napasne, langis tiyak lawlaw isot mang pasingke, nagbukel nga ayat napnot isang o bulan na nabilig sikat mang pangayeg, ipateng pategni anapaske, tiarig nitaran yak mo di akupas at tungo mang silaw pinatek adi agmudo. Oras magtitungting tapnuin tao kuraten, di pinaging ayat nga tartari patuin. Panubok nga ato, di kapain na tumbain, natikir kinapudno na usara gamit.
pateng-patek ana basket ti aring mitalan yang mo di ako pas ako mo magsilaw pinake adi